Bafowethu, kunenkulumo la enkulu eshiwo indlondlo yamanzi ekhuluma-ke ngomthandeni Gcwamile Shumpho Manqaleka laphana-ke ekhuluma ngobuhwanguhwangu bomlilo omkhulu ozayo kulo msebenzi wakhe azowukhipha. Uzokusho ngokusobala lokhu ukuthi umuntu kamoya akakaze alikhuluma iphutha entweni efana nalezi. Konanto lolu daba-ke ngifisa uyizwele khona la kwisiqiniseko esemide. Ole nje ngingakusho ukuthi wonke umuntu unedlozi lakhe, wonke umuntu unengelosi yakhe, wonke umuntu unoNkulunkulu akakholelwa kuyena, uyabo. Ayemenzela imanga yakhe, uyabo. Mina nje ngingakusho ukuthi mina ngiyanhlebela viva nje futhi hayi ngedatha, ngelunga idatha kulento ezayo eka SK alilunga idatha lapha kudinga iWi-Fi. Wena njengamanje ama-Vodacom noma Telkom noma ka-Rain ufuna inakhuzana iWi-Fi ngoba ey'khonto zabafana ukuthi anazi nini. Futhi mina ngiyadonsa phela ngomoya, mina ngiyidonsela ukuthi akafuneki umlandeli omculi ongadonsi ngomoya mani. Kumele udonse uzwe nawe ukuthi ikhonto ezayo nini ukuthi anazi nje. Mina sengidonsile-ke yabo. Ngeke lilunga idatha lento ezayo ka-SK. Injalo-ke indaba bafowethu-ke, injalo-ke indaba indlondlo yamanzi-ke le ikhuluma insizwa yaziwa kakhulu-ke ngokungena kakhulu-ke ezibeni-ke zamanzi. Lokhu bekusho nje engekho-ke esimeni-ke somuntu osesayidini elithile umlalelisisa kahle, kodwa-ke beyibuziwe waseveza umbono wakhe nanokuthi-ke usayidonse kanjani kwelikamoya. Ngifisa ukuzwa uvo lwakho laphana-ke usho ukuthi ubona kanjani ngalolu daba lelu, mhlawumbe uphawula ucomment ukuthi-ke kuthini okwakho ukuphawula na indlondlo yamanzi ithi lisazobhubha izwe umthandeni SK kulokhu asazokwenza noma lokhu asazokukhipha okuqondane-ke nomaskandi. Angazi bafowethu, ngikuthatha njengoba kunjalo-ke ngifisa ukuzwa uvo lakho, siphinde-ke sidibane kwezinye.